MLA ka Mawlai upapiti saw kumi ulak kentu ya kinong mikmat bakin Shimkhia ya ki Jingeh Jong ki Asha bat agan wadi Khamtam Haba kiyo ya COVID khat khandai. Uni MLA ka Mawlai ulak Kular ru bon Shimkhia ya ki Jingeh Jong ki Asha bat agan wadi Mawlai Khamtam Haba ki kendo ya bon ki Jingeh bat ulak kentu ya ki bakin pitep shu la ki don kano ki Jingeh. Kita ki Asha agan wadi ki front liners ki COVID warrior. Kabanak yang jong Asha agan wadi ki persyang bat ai yang kaji sekali berbaham hatam nak mentajau ki, nak mentajau ki paiba ki bermat hak Jingeh Khamtam hak ini ni pada virus. Bar kelong ai bersongsi kelong ba baki Asha nanti agan wadi pada kilong positif case dan mano belet menyerap nak mentai Asha. La kade nak yang jong health department, la kade nak yang menum belet bayar baki dengan utang dengan apil nak yang jong ahi ya baru kinong mikmat habaki Asha godi ki mat kanu ke Jingeh subhan nak Jingeh ki MLA ki MDC MP bar kumju sarkar don kam banyak beki tendai particular pada nak mentajau Mawlai kan sosi asaban ai mesim ki Asha Mawlai bar kumju agan di Mawlai dan kita syam kanu ke Jingeh kita makina jiki ki opang yang magi positif case lagi pang sistem lagi kerja kanu ki Asha para maki kin petip yang bandar yang jongahi ngak keluar ga bang dengan kit dengan ba nak mentajau Asha agan wadi ki bermat kanu ke Jingeh nama kade bentar jeng aku memeli menyerap ki aku mau dikapor ke bandar kade joki ki syam ya kanu ke Jingeh ke bandar yang joki Asha ya kenduk.